nije baš lako igrati vrhunsku odbojku. Puno truda i redovan trening se podrazumevaju, ali najvažnije je dobra komunikacija u timu. A dobra komunikacija nam je važna i van terena. Zato smo izabrali VIP. VIP, moj izbor. VIP, generalni sponzor Odbojkaškog saveza Srbije. Atletsko stopalo je skup gljivica koje izazivaju svrab, klica koje uzrokuju pucanje kože i peckanje i bakterija koje proizvode neprijatan miris. Canesten ima trostruko dejstvo koje uništava sve uzroke atletskog stopala. Canesten trostruko deluje protiv gljivica stopala. Dostupan u obliku kreme, praška i rastvora. Zajedno do 1 milijarde evra devizne štednje. Komercijalna banka svim svojim deviznim štedišama omogućava ekskluzivno učešće u velikoj nagradnoj igri. Osvojite jedno od 30 romantičnih putovanja za 2 osobe. Misteriozni Egipat, uzbudljiva Nica, egzotičan Tunis. Izvlačenje dobitnika svakog petka do početka 2009. godine. A za najsrećnije štediše 3 Peugeot automobila. Zajedno do 1 milijarde evra devizne štednje. Hvala na poverenju. Komercijalna banka. Postoji li bolji razlog za štednju? Samo palčeve. Za kucanje poruka? Da. Kupi VIP prepaid karticu i sve SMS poruke su besplatne do kraja jula. VIP prepaid. Spremi palčeve. VIP. Tvoje reči vrede više.